Presidente Partido Republicano João Mariano Saldanha, russo apoiantes e território Timor-Larantomac, atu vota para candidato russo Partido Congresso Nacional Reconstrução Timorense, José Ramos Horta, e a eleição presidencial. Kata kita ia kandidato barat, kandidato na Sanuru Resine, nebe que compete dada apa, agora dada apa seria ela campanha na Manas dos, outro kandidato outro dia, potensial outro, awakara garis yang bahasa kari, garis bawah itu, ba kandidato na intolo que awakara temi Nyanara. Número 1, potensial líder maka Dr. Constâncio Pinto. Número 2, potensial líder maka Dr. Milena Pires. Número 3, Mambot José Ramos Horta. Mereka itulah ragu. Itulah ragu-ragu mengenai keseluruhan kapasitas, mengenai experience yang ini. Tambane o maroma e graça o benção a uso para jovem peri o catua sida e município Sanuru Residua como Raioa nebe que a cara fiar hau rona hau ni Hanoi sirane atu indahamutu suporta candidato Mambot Chanana Guzmão Ninia diusi Partido CNRD. Ini yang kandidat Partido CNRD ini yang makin tutup tatenya. Ini yang kandidat Mambot Ramos Horta. Dahin kata pele pahirannya datang confiança povo dia pele doi nação ne bawe. Kandidat Circe Lumos com certeza loi. Mas preferência para candidato de que suporta o CNRD, ou Mambot Sanana Guzmão, ou Mambot José Ramos Horta.